Verujem da skoro svaki naš savremenik koji živi u zapadnoj civilizaciji sebi postavlja pitanje kuda ide ovaj svet. Čini mi se da retki pojedinci idu dalje i postavljaju pitanje ko sam ja i gde sam ja u ovom birokratskom, menadžerskom, informaciono-tehnološkom, medijski uzurpiranom svetu. I tu nastupa jedan trenutak očuđenja, začuđenja, gde shvatamo da zapravo, hteli mi to ili ne, živimo u sistemu. To je pozicija, jedna filozofska platforma iz koje polazi i Marijan Čakarević u svojoj poslednjoj pesničkoj knjizi, objavljenoj krajem prošle godine, koja se zove Sistem. Ovaj egzistencijalni spev, ja bih ga tako nazvala, iako se on nalazi na nekoj žanrovskoj granici između dramskog teksta i speva, odnosno epa, u toj složenoj strukturi od kojeg je sačinjena, koji na izvestan način lepo korespondira sa tim tematsko-motivskim slojem, pokušava da odgonetne te granice naše svesti, pokušava da pronađe taj identitet koji je možda jedno od ključnih pitanja, jedno od, da ne kažem, večnih pitanja, ali urgentno pitanje kada govorimo, kada promišljamo o našoj stvarnosti. Kao i njegov spev, tako čini mi se i stvarnost jeste jedan bipolarni sistem zasnovan na nuli i jedinici kao jezgru, kao srži, kao matici promišljanja o svetu, jer poznato je da od tog sistema nastaju svi savremeni računari, uopšte programski jezik. I dakle, da to je ono što određuje našu svest. Ono što je interesantno jeste da iz tog momenta otuđenosti koji je opet jedan fenomen, a sa druge strane iz tog momenta praznine, iz tog jednog belog, kako kaže Marijan Čakarević, koje prelazi u belo i koje opet odlazi u belo, dakle iz jedne dominantne praznine u kojoj živimo, iskače to njegovo lirsko ja, lirski glas, koji je opet sa svoje strane poprilično disperzivan, decentriran, sav je u fragmentima, i on želi da nadiđe taj sistem, da progovori čak ne sa margine, nego da progovori izvan sistema i da pronađe utočište u nekom, pa hajde to da nazovemo, post-identitetu, u jednoj potpuno novoj i jezičkoj i filozofskoj i egzistencijalnoj pojavi, egzistencijalnom fenomenu i da sa tog aspekta sagleda ova pitanja. Iz tog razloga verujem da zapravo Čakarević vraća poeziji onaj dignitet koji ona zapravo ima i da iz tog pesničko-filozofskog njegovog ličnog podsistema ili sistema ima pravo da govori o ovim pitanjima i možda baš iz tog razloga se ovaj mladi pesnik upisuje kao jedan važna kulturna činjenica u istoriji srpske književnosti. U širenju nehotično. Nulica konstrukcija, belo na belo na belo, kubični krugovi horizontalno. Imena vrisnu i sabiju se ispod jedne tačke. Kraljevački časopis za književnost, umetnost i kulturu Povelja, pored rubrika nove domaće poezije i proze, prevoda pisaca kao što su Erik Emanuel Schmidt i Andrej Bitov, studija koje se bave Tomasom Manom i dramama Milene Marković, kao i tekuće kritike, i u ovom broju donosi zanimljive i značajne separate, poetiku Vladimira Kopicla, autobiografske priče za decu Uroša Petrovića i savremenu dansku priču, 6 kratkih proza savremenih danskih pisaca u izboru i prevodu Predraga Crnkovića.
Snežana Milinković, književni istoričar i prevodilac, objavila je studiju pod nazivom Dekameron, knjiga o ljubavi. Dekameron Giovannija Boccaccia spada u remek dela svetske književnosti, a Milinković je odabrala da osvetli aspekt ljubavi kao ključ za otvaranje brojnih filozofskih, etičkih, kulturoloških i drugih pitanja koje ovo delo sadrži. Kada je reč o delima uopšte, a naročito starim delima, zapravo su novi načini čitanja starih vrednih dela, kao što pretpostavljam da Dekameron Giovannija Boccaccia i jeste, u suštini pokazatelj naših vremena. Dakle, to kako mi danas čitamo Boccaccia možda više govori o nama nego što govori o Dekameronu i o Giovanniju Boccacciu. Ja sad ne bih mogla da se usudim da kažem da je danas Giovanni Boccaccio aktuelniji no što je to Dante ili s druge strane Petrarka. Ali bih rekla da zaista njegovo delo, ako ništa drugo, barem poput glavnih dela ove dvojice velikana, kao što su Božanstvena komedija ili s druge strane Kanconijer, isto tako nosi sobom neke zaista univerzalne teme koje nadilaze prostor i vreme, sa kojima se mi naravno nosimo u skladu sa našim prostorom i vremenom, ali koje su nekako večito prisutne u ljudskom životu. Taj odnos čoveka prema stvarnosti koju živi i na koji način tu stvarnost koju živi prosto prilagođava svojim nekakvim nazorima i idealima i kako u njoj pronalazi suštinu svoga bivstvovanja. Ja sam od tih univerzalnih tema odabrala zaista temu ljubavi koja je jedna od tih univerzalnih tema. Univerzalnih tema kojima, to jest tema kojom se mi bavimo i danas, možda na drugačiji način, ali iz razloga što je to prosto bila, kako kažemo, jedna od centralnih tema na kojima nastaje zapravo ono što se zvala pučka književnost, dakle za razliku od one latinske tradicije na kojoj suštinski počiva srednji vek. I ta književnost koja se razvijela na onome što će potom postati nacionalni jezici, tako, Evrope, jeste zapravo književnost koja se usredsređuje na temu ljubavi. Između ostalog, zbog toga i Giovanni Boccaccio, to je jedan od razloga što odlučuje da gotovo čitavo svoje stvaralaštvo, kao što sam ja pokušala na neki način, naročito u aparatu da pokažem, budući da sam se bavila isključivo Dekameronom prvenstveno, pokušava dakle da napravi neku sumu, što je opet bilo tipično za srednji vek, da pruži pregled svih tih gotovo filozofskih, ne gotovo, nego zaista filozofskih stanovišta glede ljubavi. Šta je to ljubav? Na koji način je pojmiti? I na koji način ona određuje čovekov život?